niryo twasomye kuva ejo, niryo muhagarikiza asomye, niryo tugiye kuganira n'ubundi uno mugoroba. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Filipi, igice gice cya nyuma cya 4 n'umurongo wa 6. Kadusome mu izina rya Yesu. Ntimukagira ico mwiganyira, ahubwo izo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Dusubiremo. Ntimukagira ico mwiganyira, ahubwo izo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Bagaze hano ku nshuro ya 2 muri iki cyumweru kugira ngo nsobanure amagambo yawe wavugiye mu ijuru nk'abanyasubiye mu ndi mwisi. Ngiye kuvuga nkikijwe n'abantu wayavuze ukikijwe n'abakerubi n'amaserafi bagushimira kandi bazamura icubahiro cyawe. Ngiye kubivuga nshiriritse wabivuze uri Imana iri hejuru y'amajuru. Bene wacu bankikije nabo bameze kimwe nanje, ariko ndasabye ngo ijuru litugirire neza atari uko twebwe turi beza. Udutaramire kandi udutaramishe kugira ngo twumvikane kandi tuvuge ibyo ushaka ko abantu bashaka kumva muri uno mugoroba. Cyashi ikindi cyari cyo cyose kiza kinyonyomba cyangwa kiza ku mugaragaro, kiza mu buryo buboneka cyangwa se gw'imyuka ituma abantu babura kandi babonetse, ico ndagicyashye ndacangirije ngikuye hano ndacimuye kugira ngo akanya gatoya tuza kumara hano uko kangana kose gashobora kwitwa gato kuri bamwe kakaba umwanya munini ku bandi, ariko ico ngusabye nukuza kubana natwe. Reka ijambo ryawe ryumvikane nk'irigomba kuruhura imitima irushye. Reka ijambo ryawe ryumvikane nk'ibyo kurya bigomba kugaburira ubuzima bushonje. Reka ijambo ryawe ryumvikane nk'icizere tugomba kugira muri urugendo rukakaye rw'ubutayu. Reka ijambo ryawe ryumvikane nk'irigomba gukiza ibikomere byo mu mutima n'ibyo mu mubiri. Reka ijambo ryawe ryumvikane nk'irigomba kurema umuntu butanga bushya. Reka ijambo ryawe ryumvikane nk'umuti rusange kandi ukiza bose indwara zisa. Icubahiro n'ikuzo n'ibyawe nyagora ku ngoma. Rero reka ijambo ryawe ryumvikane nk'iryatanzwe nk'ingabire yatanzwe muri uno mugoroba, kumugabane tugomba kugabana ndetse nk'umunani tugomba guhabwa kugira ngo buri wese awishimire. Bisabye nciye bugufi cyane nizeye kubikora nk'Imana. Amen. Sinzi nimba iyi mikrofone iri kuvuga neza. Igihe nari nicaye ntabwo numvaga neza. Ubu muranyumva? Hari ikintu ndi kumva kitarimo neza, nagize impungenge nimba ari installation y'ivyuma. Birashoboka ko atari mikrofone cyangwa ari installation, kuko hari ukuntu ntumva neza ijwi ryinjira uko mbishaka. Ababishinzwe rero nimba bumva ari aha hose twakomeza, kandi hari ukuntu bashobora guhengekereza mikrofone kumvikana neza. Buryo iyo umuntu atumvishe neza ugira ngo ntibizavuzwe neza. Buryo kumva neza ni ikintu gikomeye. Murabizinginga kuko igihe umuhagarikizi yavugaga ntabwo numvaga neza, byasabaga ko mpenge ku musaya bikangora. Ndavuga ndetse none abantu barahenge ku musaya kugeza ryari. Nza gusanga nejo hari abantu bandebaga nkabona bahengetse ku musaya nkabashaka kumva. Rero nk'umuntu ushinzwe kuvuga ijambo ry'Imana ngomba gutekereza ko rigomba kuvugirwa ahantu humvikana neza, kuko nico kiba cyazanya abantu. Ariko iyo abantu batashe ngo twebwe ntabwo twumvaga, hari ikintu kiba cyabuze muri cyagihe. Nizere ko utangiye kunyumva. Murakoze cyane. Dushimye Imana duhaye no mwanya mwiza kabiri turi hano muri no teraniro, muri no torero. Nongeye kandi gushimira ubutumire abashumba, mwarakoze cyane. Twongera kubisubiramo cyane ngo tubitindemo. Nta wahagarara ngaha mu itorero atayoboye yitumirije atatumiwe n'abantu. Ibizo byagiye kuri afishe kandi bimaze igihe. Ndashima Imana ku bantu twateranye. Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo iduhanana imigisha. Hari abakozi b'Imana nabo baje nkuko mwabiyegereje, barimo Pastor Mutoni. Ndabona nawe mu gihe nabaye aha ngaha muri kino giterane cyabaye aha. Yambereye umugisha kubera ko nacumbisiwe
aho bakorera kandi ncumbika neza. Ndashima Imana ko nawe twongeye kubana hangaha. Bwana wetu asifiwe. Ndashima Imana ku bantu bancumbikiye uno munsi aho ndi. Ujya gucumbikirwa n'ikintu gikomeye cyane. Kubucumbisa ahantu ukayizera nawe bakakwizera ni service umuntu agomba gushima mu mutima kandi uko nukuri. Imana ibampera umugisha. Turi kuganira ijambo rivuga ngo rimwe amagambo 5 niko baratubwiye kandi niko bimeze. Ni ibice 4 n'umurongo wa 6. Timukagire ico mwiganyira. Ico twakivuze hejuru. Tugisubiraho cyane. Ariko tutabanye amaganya twasanze ari mu buryo bubiri. Twaranibajije ngo ko bibiri bivuga ngo ndimukiganyire kandi dufite igitabo cyitwa ngo amaganya ya Yeremiya kandi cyemewe ko gisohoka mu icapiro. Ayo magambo ntavuguruzanya. Na maganya ya Yeremiya nubishari nubikomozaho muri aba bagabo baraha ngira ngo bivuze mu ijambo avuga ko Yeremiya yavuze ko umusore agomba kuremererwa akiri muto. Umuntu agomba kuremererwa akiri muto. Turavuga ngo none ni gute ayo maganya yemerwa? Twasanze nandi maganya mu ijambo ry'Imana. Ana yaraganye yabwiye aravuga ati sindwe ntabwo nasinze ahubwo namaganya yo mutima ndimo nsuka imbere y'Imana. Ariko hano bakatubwira ngo ntihagire ico mwiganyira. Turavuga ngo sizo bintu bimeze bite? Ni naho gusa hari ifundo ibindi byo mwagenda muzishakira mu ijambo ry'Imana. Turasobanura ngo ahinduka maganya iyo afitanye isano no kurazwa kwijoro nibijyanye n'umubiri. Na maganya. Ariko iyo urajwe kwijoro uri mukubita umukumo ari umutwaro wo gusabira abantu. Twasanze ayo maganya atari amaganya ari umutwaro. Dusanga Ahana cyangwa se Ana umwana yasabaga Imana. Si umwana wo kumutoragurira, si umwana wo kumuragirira, yari umwana wo gutura Imana akajya mu rusengero agahaba umwana we ariko akaba n'umutambyi mu ngoro y'Uwiteka. Imana yamutanga kubera ko yari umwana wa Ana ariko akaba n'umutambyi mu ngoro y'ubwami. Ubwami vuga n'ubwami bw'Imana, si ubwami bwo mwisi. Aya maganya rero twayasanze ahantu henshi. Twasanze Yesu yaraciye umugani umubibyi wasohoye imbuto. Zimwe zigwa mu nzira abagenzi kuko bahanyuraga barazikandagira. Izindi zigwa ku kara kubera ko zabuza uzishorera imizi ziruma. Izindi zigwa ngo mu mahwa kubera ko zabuza uzikurira amahwa yazinize nazo ntizabona umwijyagamburiro. Izindi ngo zigwa mu butaka bwiza nizo zeze imwe 100 izindi 50 izindi 30 gutyo gutyo. Agiye kuvuga rero Yesu ace uyu mugani turavuga ngo yawuciye atyo. Ariko abigishwa baramwihererana baramubaza ngo se tubwire uriya mugani waciye n'uwe. Nibwo yarabwiye ngo mwebwe murahirwa kubera ko mwamenye gusobanukira ubwiru bw'Imana. Abandi mbabwira mu migani ariko mwebwe kababwira imbona nkubona ngo abahanuzi n'abakiranutsi ngo bifuje kureba umunsi w'umwana w'umuntu ariko ntibawubonye. Ngo ariko mwebwe mwarawubonye. Atangira kubasobanurira izo mbuto. Aravuga ngo izaguye mu nzira abantu bakazikandagira ngo ni abantu bumva ijambo ry'Imana ariko mu kanya gato bakaryishimira umubi akaza karibambura. Izaguye ku kara zitashoboye gushora imizi ngo zera imbuto. Arazisobanura agera kuzaguye mu maho. Aravuga ngo ijambo ry'Imana rirumvikana ngo ariko ngo amaganya ngo nibineza neza cyangwa se
no gutekereza ku butunzi ngo bikaza bikaniga bigakuramo rya jambo, kandi akenshi naho tuba ni amaganya y'ubuzima. Turavuga ngo amaganya asobanura byinshi. Salomo yaravuze ngo amaganya atera akiyumviro, ngo ariko ijambo ryiza risusurutsa umutima. Abanyarwanda baravuga ngo umutima usobetse amaganya ngo ntusobanura amagambo. Nta muntu wiganyira ushima Imana. Iyo nibeshe ngo ayishima avuguruza bya bindi yashimye kubera amaganya. Iyo umuntu aganya ntaba yaratahuye icyo Imana yakoze, kandi ndababwira ngo nta muntu udafite icyo Imana yashingiraho kugira ngo ayishime. Hari abantu baganya bifite, uwo mureba ukabona yakagombye kwifuzwa n'abandi, ariko ugasanga nawe ufite amaganya. Hari ahantu twanyuze n'umuvandimwe tunyura ku muntu, harambwira ati nubwo uriya muntu yicaye yasa n'ugurisha turiya tuntu tworoheje, ariko ni umukire, ashobora kuba ari we nyiri aha hantu. Ariko mucaho nagize ngo ni umuntu wafashwa. Utuntu yacuruzaga twari duto hafi igipango cye, nk'umuntu usa n'uciriritse. Dusa n'ababisubiyemo tubiganira. Iyo umuntu aciriritse kandi atunze ntaba yaratahuye ko abifite, kandi ico gihe ntashobora kugira uwundi akiza kuko nawe atakize. Nta muntu utanga icyo adafite. Buryo abagugu ntimuzabagirire ishari, kuko ikibazo cya mbere baba bafite bigirira ubugugu bwabo. Niba umuntu adashobora kwiha yaguha, ntibishoboka. Hari abantu twabanye murabizi cyangwa muranabizi bari batunze inka nyinshi, ariko wamusaba akamasa ko gusaka ibigori akakakwima, cyagiye ntakakwimye ntagafite. Tuzanatekereza ko abaye umuntu mubi kubera ko atakaguhaye, ahubwo nuko ari umukene nawe utagafite. Sinzi ko cyumvikanye neza. Mu by'ukuri nubona umugugu ntacaguhaye, nubona umuntu wifite ntakijira abandi, tuzamugaye nawe ntiyikijije, aba ari umunyamaganya. Amaganya twasanze ari n'intandaro y'ibibi byose biba mu isi. Iyo umuntu yiba akarenganya nuko ari umunyamaganya, ntaba yaranyuzwe nuko Imana yamugize, cyangwa ntaba yaranyuzwe n'icyo Imana yamuhaye. Ishyari riterwa n'amaganya yo mu mutima. Mutese bifitanye isano gute? Birarifitanye. Umuntu wese wanga undi, umunyeshyari agomba kwanga undi. Ishyari nisho ritera, ni umunyamaganya. Ayahe maganya? Rya shyara mugirira yibwira ko ari cyamurusha. Umwana wundi yasinda kandi nawe uwe yaratsinze, abanganya amanota wenda n'uwe yamurusha, ariko akagira umubabaro ngo uwawe ntiyari kwababa n'uwiwe byibuze ngo bajanirane, kawe yamugirira nabi, naho yamurushaho ikaba igitangaza. Amaganya twasanze ari ishyano. Imana turinda amaganya. Tugiye ku ijambo rya kabiri, kuko na magambo atanu niko twavuze. Hano haravuga ngo ntimukagira icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye. Nayo magambo kumenywa n'Imana nibyo tugiye kuvuga. Ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye, mubyingingiye kandi mushima. Kwinginga no gushima nibyo tuzasoreza hejuru. Muri kano kanya tugiye kuvuga ngo ibyo mushaka bimenywe n'Imana mubyingingiye, mubisabiye. Bwana wetu asifiwe. Reka mabwire kino kintu. Ibyo dushaka bigomba kuba bifitanye isano n'ibyo Imana ishaka. Hano kandi uri kumvikane. Narababwiye ngo nzigisha kuruta kubwiriza. Ibyo wowe ushaka kugira ngo ubisabe bigomba kuba bifitanye isano n'ibyo Imana isanzwe ishaka. Sinzi ko babyumvishije. Kuko hari igihe ibyo ushaka atari ibyo Imana ishaka. Hari igihe binyuranye n'ibyo Imana ishaka. Imana ibiguha ariko by'agahimano kubera ko itabishaka ariko wowe ubishaka. Pawulo yandikira Abaroma ibice 12 n'umurongo wa 2 ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ngo ahubwo muhinduke rwose
mugize imitima mishya. Nimwumve kino kintu, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Nimwumve kano kantu nako nashaka kuvuga. Icyo kintu muracumvishije, icyo kintu muracumvishije. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Kino kintu mucumve. Ushobora kuba ufite ibyo ushaka atari iby'Imana ishaka, ariko Pawulo agiye kubivuga, mumenye iby'Imana ishaka ari byo byiza kandi bikwiriye rwose. Hari igihe abantu basaba iby'Imana idashaka ikabibaha, ariko ikabishyiramo agahimano. Abisiraheli basabye umwami, kandi Imana ibona ko atari ngombwa ko bamubona. Sinzi ko mubizi. Nimwumve kino kintu. Baravuze ngo turashaka ngo duhe umwami nk'ayandi mahanga. Imana yababwira ati niki musabiye umwami? Kandi byari biturutse ku bana ba Samweli wari umutambyi. Samweli yakoze umurimo we neza, abana biwe ntibawukora neza, kimwe n'abana ba Eli. Rimwe na rimwe abakozi b'Imana ukunda gusanga abana babo bafite icyo kibazo, ariko ni mu gihe, kuko baterwa mbere y'igihe Isakira umuyobozi agikora umurimo w'Imana, babana baraterwa. Sinzi ko icyo mucumvishije. Hari umupasiteri umwe, abanyamakuru baramubajije, kandi ukomeye cyane. Uko gukomera mvuga si ukundi gukomera, ni uko azwi nk'umuvuga butumwa, kandi mwiza, kandi nemera, kandi nkunda, kandi nubaha. Igihe kimwe agira ikibazo, abanyamakuru baramubwira ngo none uzongera wigisha iki ku mukobwa wawe yatwite akabyara? Agiye kuvuga aravuga ngo kiya ni ikizamini gikomeye Imana yambaye, kugira ngo imbabazi nigisha buri gihe ngo nzazihe n'umwana wanje nabyaye. Muracumva icyo kintu? Iyo ucukumbuye neza muri Bibiliya, abana ba Dawidi ntabwo bari beza cyane. Hamunoni umuhungu wiwe yafashe mushiki we witwa Tamari, arwara indwara y'urukundo, ngo amare kumufata ku ngufu, arwara urwango rwo kumwanga. Bavukana mu ndimwe, nyina umwe ise umwe. Bose Dawidi ba Abisalomu mukuru Hamunoni arababara, ngo baje gukemura intama mu rwuri. Aravuga ati sha ibara wakoze mu rugo ngiye kuriguhanira. Tiyamukubise aramusogota aguyo ngiyo. Ngo bucya Abisalomu akora ku miheto n'intwaro, yubura intwaro aje kurwanya se Dawidi. Abagaragu ba Dawidi baramwica. Ntimwumva ko Tamari yafashwe ku ngufu, Hamunoni wamufashe yishwe, Abisalomu wishe Hamunoni nawe ko yishwe. Ariko Imana igiye kwitegereza iravuga ngo mu bantu bafite umutima nk'uwishaka ngo ni Dawidi. Bishaka kuvuga ko ibibazo byo mu muryango sibyo Imana yitaho, yita ku mutima wawe wugize. Kuko bibaye gutyo twari kuzabura ibisobanuro by'ibyo tuvuga. Nuvuga ngo uri umusaza, haraho nigeze kubivuga, Imana izazana Aburahamu yabyariye Hagari afite imyaka 86, abyara umwana w'isezerano afite imyaka ingahe? 100. Sara afite ingahe? 90. Nuvuga ngo uri umukecuru izazana Sara. Nuvuga ngo wari umukene izazana Gidiyoni wasekuraga ingano. Nuvuga ngo wagiraga ibibazo mu muryango izane Dawidi ufite ibyo byose nkubwiye. Nuvuga ngo wagiraga stress yo kumererwa nabi izane Yeremiya wari waranzwe n'Abisirayeli ku gihe bamujugunyaga no muri tingitingi. Nuvuga ngo wari umuhungu w'intumbwe izane Timoteyo, ngo yari intumbwe cyane. Nuvuga ngo ntiwizeraga izane Filipo. Uzaje hehe? Hakika ya Mungu. Nuvuga ngo wari umupfakazi izane Rusi. Nuvuga ngo wari indaya izane Rahabu. Uzavuga iki? Nuvuga ngo wahubukaga izane Petero. Nuvuga ngo wagiraga umujinya w'umurandura nzuzi izane Yakobo na Yohana.
bari abana b'inkuba niko bibiri bita. Nuvuga ngo warashidikanyaga izane Toma, nuvuga ngo ntiwizeraga izane Filipo, nuvuga ngo wari urwaye izane Pawulo wari ufite igishakwe, nuvuga ngo ntiwari uzi kuvuga izane Mose. Ariko nibihigo uzagira gute? Nta gisobanuro dufite. Kubera ko abana ba Samweli bacaga imanza babanje kubaha indonge murayumva, ruswa, kitu kidogo nico mumenyereye. Kiriya kitu kidogo kuriya ni ruswa, ariko kubera ko yagiye mu mitima y'abantu, ari abayitanga ari n'abayaka ari n'abayihabwa, ntikiri ikibazo. Kibazo ubona hari hakurya ko abantu abasirikare bakubwira ngo leta shimboke, ngo yatumbako, ngo ya cigarette, kugira ngo wayitwaje kurya ni ruswa. Kuko nigeze kwera kuri douane umwe arambwira ngo nipatie ngo cigarette sikukuleta yayo tayo nakuzanye none usubirayo. Burya bya bindi byose mubona abantu barabimenyera, ariko ni ruswa, kitu kidogo. Niko abana ba Samweli bakoraga. Ni naco cyatumye abisiraheli basaba umwami, no kubera abana ba Samweli babwira Samweli ngo uko tuyoboraga siko abana bawe batuyobora. Baragenda babwira Imana, nari ngiye kubabwira ko Imana isubiza amasengesho, ariko yagahimano ikaguha igisubiza ariko cuzuye mu ruho kandi kagitanga. Ndababwira ingero enye Imana yatanze igisubizo kivuyeho, ariko kikagora bagihawe kubera ko bagisabanye. Nico gituma mbabwira ngo ibyo mushaka bigomba guhura n'ibyo Imana ishaka. Iyo bidahuye wabibona, ariko ukazabona umuruho muri byo. Ico mucumve neza. Imana ibwira abisirayeli ati yemwe umwami araruhije, azabasaba ibitoro, azabasaba amafaranga mutazabona. Abakobwa banyu n'abahungu banyu bazakora nk'abaja ibwami, muzatanga amafaranga, muzatanga amaturo atagira umubare, azastoza intambara mutazashobora. Abana banyu bazagwa kurwa ngo bazahagwa, ariko natwe tumere nk'abandi. Ngo abana bacu n'abahungu, abakobwa bacu n'abahungu ngo bazakorera umwami, ngo ariko natwe tumere nk'adimo. Imana iravuga ngo sawa, bahaye Sawuli yaje ari igisubizo cy'agahimano. Imana itabishaka, ariko abisiraheli bagishaka. Muzi uko yabayoboye, ngira ngo murabizi. Yayoboye imyaka 40 Imana itamuzi. Isani yamuciye ku ngoma, ariko akomeza kubayobora, abayoboresha igitugu, imisoro myinshi. Abantu barashira ku rugamba, zarakomeje no kuri ba Dawidi. Muzi ko yarwanaga cyane, abantu bari barashize, ariko Imana yigeze kubabwira ngo ndababera umuyobozi, nimureke gusaba umwami. Baranga ngo turashaka umwami. Igisubizo kiraboneka, ariko cagoye abisiraheli kugeza igihe bifuzaga ko batongera kugira umwami kandi aribo bamusabye. Ico ni cyambere. Ica kabiri, Samusoni yahawe igisubizo, ariko cyo gufana naco. Imana yamugize umunaziri, nimwibuka imbaraga yamuhaye. Ibwira umugore Mukamanowa arimo ahinga mu murima ati inda uzasama uzayibyaramo umwana w'umuhungu, ariko icyuma cogosha tikizace ku mutwe we. Ya makuru yabwira umugabo ntiyayemera, bisaba ko Imana yasubiramo, noneho bari kumwe nabo bombi bari bagiye guhinga, bari bashaka ibyo kurya mu murima. Havuka n'imbaraga zidasanzwe, murabiza amakuru yonse tuyasubiramo. Ariko azica nabi, ngo azice nabi bamunogora amaso, umusatura tongosora, ariko amaso apfuye. Ngo bakora umunsi mukuru wo kumucurira no kumucunaguza, ngo bari bafite ingoro y'ikirwamana cyabo hejuru, ngo bari basetaje ku buryo bamwe ngizi sengero zigezweho, bamwe babaga hejuru abandi bakaza hasi. Abari hejuru bonyine ngo bageraga ku 3,000. Nimwumva ibyabaye kuri Samusoni. Tiyasaba ngo Imana imukize, aravuga ngo Mana ngo ngarurire imbaraga, ngo akakanya gusa kugira ngo mporere amaso yanje. Mu yandi magambo, umpa imbaraga zo gufana
yemwe ntitwari dusaba imbaraga zo gupfana zo kurama, ntiyasabye imbaraga zo kumubabara icyaha yakoze, ntiyasabye imbaraga zo kwishuza no kwikubita hasi, yasabye imbaraga zo gupfana n'abafilisitiya. mbabwiye ko Imana yemera rimwe na rimwe ikagusubiza, ariko birimo agahimano. Imana ya Isiraheli ibyo korenya mu butayu barabibwira ngo bafite amerwe y'inyama, yabwira ati nimurye manu yuzuye byose, intungamubiri zose ziri muri manu, nije wayikoze. Abisiraheli batoya turashaka ibitunguru n'amadegede duhe inyama. Imana yabwira ngo ngiye kubaha inyama, muzazirya ariko zabatumuka mu mazuru, kandi inyama zatumutse mu mazuru n'ubwangati. Barya inturumbutsi barazirya kugezaho umwisiraheli wese waturaga umubi, ikiyaya cyose inkambi zose ziraca umunuko kandi uturutse mu kanwa. Igisubizo cy'agahimano, inyama ziraboneka ariko zibatera impumuro mbi. Nicyo gituma nababwiye ngo ibyo dushaka bigomba ngo kumenywa n'Imana, bigahuza n'uko Imana nayo ibishaka. Tuzamuriye Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Ibyifuzo bitandukanye n'ubushake bw'Imana, Imana ishobora kubisubiza ariko bikaguhima, kakaba gahimano. Cyo cyatumye Paulo avuga ngo mumenye ibyo Imana ishaka ari byo byiza kandi bikwiriye rwose. Ibyo Imana ishaka ni ibihe rero? Ni ibifitanye isano n'ijambo ryayo. Wifuza igifitanye isano n'icyo Imana yavuze mu byanditswe byera. Bya bindi Paulo yavuze ngo byanditswe byera byose, icyambere ngo bifite ngo umumaro wo kugira gute, wo kwigisha umuntu. Icya kabiri kumuhanira gukiranuka. Icya gatatu kumutunganya. Icya kane kumwemeza ibyaha byiwe, kugira ngo umuntu w'Imana abashitse afite ibimukwiriye byose bimushoboza gukora imirimo yose myiza y'Imana. Asifiwe sana. Ikintu kiri hirya y'ijambo ry'Imana si ubushake bwayo, kuko Imana yigaragarije mu zo yanditswe. Asifiwe sana. Imana ngo yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'inzuzi n'imisozi n'ibibaya, abantu ntibayimenya. Yigaragaza mu mapica n'ibimenyetso, abantu ntibayimenya. Yigaragaza mu byanditswe byera, wereye mu itangira ukageza mu byahishuwe ni Yesu gusa. Ibindi ndandi ni amakuru, ariko ipfundo rikomeye ni Yesu, abantu ntibamumenya. Igihe kiragera ko ngo Imana yigaragaza mu shusho y'umuntu, ari we Yesu Kristo, ariko agiye kumanuka ngo yari afite ubwiza bukomeye ku buryo umuntu w'umunyamwaga kandi ufite urubori rw'urupfu atashoboraga kureba Imana ngo akomeze abeho. Agiye kumanuka ngo amanuka ku rwego rwari ruhuje ijuru n'isi, aramanuka ariko ngo atwikiriza umubiri wa kimuntu kugira ngo ubwiza bw'Imana utagaragarira abantu imbona nkubone. Asifiwe sana. Imana imwambika ishusho y'umuntu, araganduka aramanuka aja mu isi. Igihe cyari kigeze ko isi ngo isobanurirwa, yigishwa n'umuntu ufite umubiri nk'umwana w'umuntu. Nicyo gituma Yesu yari afite umubiri 100%, yarateye nk'umuntu 100%, ariko akongera agatera nk'Imana 100%, si 50 ya. Yesu yari Imana 100%, akongera akaba umuntu 100%. Mu yandi magambo, umuntu reka ndeke kuvuga kuba ari umuntu n'inyongera yinyongereye ku Imana yari afite. Yemwe ibyo dushaka bimenywe n'Imana, ariko mbere yo kubimenya nuko nayo bishaka. Nako naringiye gusobanukira ngo kumvikane. Kumenywa n'Imana rero nukuhe? Hari abantu bamenywe n'Imana. Reka naho nongera ikindi kintu. Kugira ngo umenywe n'Imana nukugira imwe mu miterere y'Imana, nuko ukora ukagira ibyo Imana ishaka kuri wowe. Hari ikintu ugomba kuba warakoze kugira ngo ikumenye. Si ukukumenya ngo wavutse uri muremure cyangwa mugufi, izakumenya kubera ko ari cyo wakoze. Reka turebe abantu bamenywe n'Imana.
ni benshi cyane ariko nahisemo nk'abangahe. Hariho Yosefu yamenywe n'Imana ari muri prison, ariko abapirizoniye bose bari kumwe na Yosefu ntibasohotse. Kubera iki? Ari we wamenywe kandi bafunzwe ari benshi. Muri korari muri benshi, ariko hari umuntu uzwi n'Imana kandi mwese murepeta. Abanyamasengesho twita ngo ni abayumbe. Hari n'igihe abantu bavuga ngo abayumbe, narabiyobewe. Abantu ntibahaguruke, abasigaye bicaye bakanyora n'inzara iyo babonye umuntu basuriya nawe ni umuyumbe, bakarebana niba ari abagore bakongorera ati uriya nawe ni umuyumbe. Ariko bakongorana nabo batahagurutse nk'abayumbe, bakamucokora kandi bicaye, kandi bahamagaje abayumbe uriya nawe ni umuyumbe, kwigereranya. None se nimba uvuze ngo wowe se wahagurutse, izo ni ntabwo mubona ko bikunda gushika ku bantu. Naringe kubabwira ngo ifungwa zose zari mu Egiputa ntizafunguwe. Reka mbabwire ko Yosefu yarafungiwe hamwe n'abasirikare ba Farawo bakoraga ibyaha kubera icyaha yari yarakoze, yabeshewe ariko atakoze. Nimurebe icyatumye Imana imwibuka. Nta kindi yamwibukiye, n'icyo Imana yari yaramuvuzeho yarinze icyo Imana yamuhaye. Igihe cyose yabwiraga se na nyina na bene se ngo bazamupfukamira, nico yazize. Nico cyatumye yamwita ngo ni karosi gahora katwirataho. Baramugurisha ku bantu b'Abayishimayeli bari bagiye mu Egiputa, ngo agereyo agurwa n'umuchief escort wari ukuriye abarinzi ba Farawo witwa Potifari. Amuha ibintu byose, bukeye nyirabuja aramwifuza. Kubera ko Yosefu icyo yarabikirwa atashobora kukwita, reka nkubwire, kugira ngo umenywe n'Imana nuko uzigama icyo Imana yagushyze ku mutima, nuko uzigama umuhamagaro wawe. Yapigwa hodi kwangu mgeni afika, akiniomba nimufungule. Umande umeshuka kichwani usiku, na nywele zangu zimelowa. Narivuze ngo Yosefu nta kindi cyatumye yibukwa nuko yazigamye isezerano n'Imana yaramubwiye. Ngo muka Potifari yabonye ngo ntabagabo, muzasoma igitabo cy'Itangiriro, ngo ntabagabo basharacara hanze aho ngaho, ngo yinjiye mu nzu gukora imirimo yari umukozi. Aramubwira ati noneho ndakubonye, ngize iminsi tubizi ko ngize iminsi bikwiye turaryamana. Undi aramubwira ati ntibikunda, mubyo bampaye byose towe nturimo. Undi ati uyu munsi urabikora. Basa nabagiye kurwana, ngo mufata umwitero yari yambaye, haravuga ngo reka nkumusigire. Arawumutereye, ngo awumutere abura uko awugira. Haravuga ati se ndaza kuvuga ko uyu mwitero nawusigaranye nde, reka nkoma karuru mvuge ko yaragiye kufata ku ngufu, abantu baze bantabare mbona uko nkiri uyu mwitero. Ati muntabare. Bati niki kibaye? Ati dore wa munyagano, wa mukozi umugabo wanje yazanye muri no rugo w'umuheburayo, asuzuguye ku karubanda. Dore ikimenyimenyi umwitero mwambuye, yaragiye kumfata ku ngufu. Potifari ngo atahe nimugoroba bamuha raporo, nta kindi yakoze, amuta muri prison. Ariko kubera kuko yarinze isezerano n'Imana yamubwiye, ntiwamenywa n'Imana ntaco warinze. Nta kimana yaguca, ntiyaguca uvuka, ntiyaguca ibyo ufite, ntiyaguca igihagararo, ntiyaguca ubwenge, iguca kubera ko warinze isezerano yakubwiye. Hakika ya Mungu. Ngo bukeye ararota, kuko yari afite iyo mpano, arotorera abantu babiri bari barafunzwe na Farawo. Abwiye umwe ati wowe
mwembi muzafungurwa, ariko wowe bazaguca igihanga, naho wowe uzasubira mu murimo wawe. Wowe ugiye uzanyibuke. Yaramwibutse se? Ni nko kutujya tuvuga ngo hari abantu badusize hano ukandi twafashaga ngo ariko bamaze kugira iriya baratwibagirwa. Umuntu inzara ye abanza guhugira ku nzara, akarya igikombo kiba ari kirekire. Icyena ni kirekire cy'Abanyafrika tubashonje tubuza amafaranga. Iyo yabonye ubanza kwishura amadeni ukiyubaka, wamara ndetse no kuyagira ukaba umaze gufata n'indi mico yo kutiyatanga, uteganya kwiteza imbere cyane, kugura inzu ya credit. Wamara kuyifata umutima ukakubwira ngo si credit wakongera kuyitangira amafaranga, mbere wari ushonje ntiwayatanze, urahaga none ufashe credit. Credit irakubwiye ngo se uzatangana amafaranga credit, mu yandi magambo ntawe uzayaha, kubera ko ivyo bihe byombi birahari. Hari inzara nico kwiteza imbere. Aribagirwa ageze imusozi, baramwakira baramwondora, aribagirwa. Ariko bisaba ko Faraho arota. Reka mbabwire, hari igihe dukora umurimo w'Imana ukabona ugizemo imyaka myinshi, ariko impinduka ntizigeze ziba. Ariko birasaba ko Faraho arota kugira ngo nawe ubone promotion. Hari igihe Imana irotesha abatware n'abami kugira ngo ubone promotion. Nimumve kino kintu. Byasabye ko Faraho arota inzozi, abura ibisobanuro. Wa muntu arakunda aribuka ati ye ndibutse hari umuheburayo twari dufunganywe, niwe wambwiye ko nsohoka nkabona akazi. Mugenzi wanjye yaramubwiye ngo arasohoka ariko arishwa, kandi yarishwe. Uriya muntu yagusobanura inzozi. Hari umugabo ngo wagiye kwigisha Imbandaka, ni muri Kongo, ngo ashike ngo batura amaturo yo kumuherekeza y'ibihumbi 2 z'amadolari. Pasiteri yari afite ubukene bwinshi ntiyayamuha, ngo mu $180 asigarana 1720. Wa mugabo ndagira gute n'ubukene bwari bunyishe kandi amafaranga yari yabonetse, ngo arababara cyane agira Kinshasa. Ngo agereyo ahamagarwa n'umugore w'umukire cyane warugize iminsi amushaka. Haramubwira ati pastor wagiye n'ukuntu nakwandikiye. Undi ati nafunze telefone, nari mwivuga butumwa, nagushatse bikomeye, uze ngiye kugukiza we n'umuryango wawe. Wigeze kunsengera ikibazo nari mfite kirakemuka, naratunze twabaye abaherwa amafaranga ntituyazi. Ngo ashika mu $100,000. Wa mugabo agiye kuvuga aravuga ngo prêcher Imbandaka pour être payé à Kinshasa. Ngo yigishije Imbandaka ngo ariko ahemberwa Kinshasa. Nimumve kino kintu. Reka mbabwire kino kintu. Birashoboka ko ibyo ukora bitatanga umusaruro ubirebesha amaso, ariko bigasaba ko Imana irotesha Faraho. Hari umutwaro uzarota ku bwawe kugira ngo agukure muri ubwo bukene ufite, ariko twazamuriye Yesu w'i Nazareti. Haleluya! Hari umutware ari igikoma ngoma kizarota kugira ngo ubeho. Yosefu ntiyari gusohoka iyo ataza kuba inzozi za Faraho. Wa wundi yatumye ngo amuvuganire yaramuhemukiye, yaribagiwe. Reka nkubwire abantu baraguhemukiye, ariko hari inzozi Faraho azarota zibura ibisobanuro. Ibisobanuro ni kuri wowe, nico gihe uzahembwa. Yosefu rero ntacyatumye icyatumye amenywa n'Imana kandi afunzwe, nuko yarinze isezerano Imana yaramubwiye. Mwene data, niba ushaka kumenywa n'Imana, komera kwibanga rijyanye n'icyo Imana yakuvuzeho. Uwo ni uwa mbere. Turavuga uwa kabiri. Turavuga umugabo witwa Mefibosheti. Yaratuye he harya? Yelodebare kwande, kwa Makiri mwene nde, mwene Abimeli. Suko asifiwe sana. Dawidi amaze kwima ingoma, yabaje abantu bari muri ko mu gipango, arabaza ngo se nta muntu wo kwa Sawuli wasigaye, bose barapfuye nta nakana kasigaye, nkagirire neza kubw'ineza ya Yonatani. Asifiwe sana. Yonatani na Dawidi bari inshuti. Igihe kimwe ngo yaramubwiye ati yewe ni gute njyamzina nakora ku murya w'inanga so akambiga kandi gicure kimuvuyeho, ngo numuka mubi wari tutse ku Mana. Ese pastor
Imana igira umwuka mubi? Muzambwire neza. Biranditse ngo ni umwuka mubi, c'est bien dit, ngo wavuye ku Mana. None Imana nayo iraketse. Aho ndazasoma bakigendera kubera ko abaporo tutabaza umuntu akamara imyaka 15 iryo jambo aridasobanutse ari urisoma ntarisobanukiwe abari bwiwe ntibarisobanukiwe kandi ntibabajije nawe yahaguruka ngo umwuka mubi waturutse ku Mana. Pastor aterekera aho ngambwira uwo mwuka mubi va ku Mana, igira imyuka mibi Imana. Ndakubwiye ngo abantu bararambura amaso bakayireba mu kirere. Reka mubwire kino kintu, ntabwo Imana ifite umwuka mubi, ariko Imana iguhisha ushaka. Sinababwiye ngo hari igihe itanga igisubizo ariko cyo kuguhima. Sawuli yazagaraguza yakundaga imyuka mibi, nukuvuga ngo Imana yarabereretse ngo kubera ko ari ukunda ngahe ni kwinjirana. Imana izi imyuka mibi n'imyuka myiza hiba, icyo ushaka nico yikurekera. Abantu bagirira ari izibarekera usambanye, ikabwira ngo kubera ko ufite ari ngaho. Abantu bafite umwuka w'uburozi izireka bakaroga bagacisha ibyatsi bakajya baguruka mu kirere, irareba kubera ko bafite umwuka w'uburozi irabitaza. Umwuka w'uburozi Imana izahuba, uwushaka arawubona kuko mu bushake bw'Imana asifiwe sana zose urabyemerewe biri imbere yawe, ikakubwira ngo urupfu n'ubugingo. Nta mwuka mu Imana yaritunze, ahubwo kubera ko yari izahuri Sawuli yawushakaga yaraguzaga irawuberereka ngo ngaha. Mu yandi magambo ni ngo kuvuga ngo Imana yemeye ku mwuka mubuja kuri Sawuli, nico bivuga. Siyo yawoherezaga, ntiwavaga ku Mana mu cicaro, ariko Imana izi imyuka mibi nta kintu caremwe ku isi Imana itaremye itaza aho kiba. Satani ubwiwe se ku mwuka mibi yose ni kiremwa cy'Imana, siko bimeze se? Nose tumuzi ko Satani yaremwe? Satani umuziko yabayeho ni kiremwa, kandi Satani niwe se w'imyuka mibi. Mu yandi magambo Sawuli kubera ko ndakundaga gushikisha, Imana yaretse umwuka mu mubaho. Mu yandi magambo ico ukunda nico uzabona. Narimvuze kuri Mefibosheti. Dawidi arabaza ngo se nta kasigaye. Narimvuze ngo Yonatani, Dawidi yaramuje ati kuki so mugira huhake kandi nyancuranga agakira igicure cyangwa se umwuka mubi, ariko agahita mpiga muri ako kanya kandi mukijije. Yonatani arambwira ngo nukuri ngo data ngo mugiraho ubuhake ngo kandi nta kintu ashobora gukora ngo atambwiye. Dawidi aramubwira ngo nkurahiye ngo hagati yanje n'urupfu ngo hasigaye intambwe imwe, ntiwibwire ko wankiza, n'Imana gusa yonyine yankiza. Amateka turayazi ngo maye kwima ingoma yari umugabo mwiza Dawidi. Makuri Dawidi wanze kwica Sawuli, yamubonye urwaho. Sawuli ahagurukanye n'abasirikare 3,000 by'indobanure bose b'abakomando yatoranije mu basirikare be bose, agahiga Dawidi. Bakamubwira bisifu bati ari mu buvumo, ni hari turakwereka bw'isifu ngwino tumukwereke. Yacikaga panuwa n'abasirikare be, ariko yemera gupanuwa agahita sinzirana n'abasirikare na komanda mukuru chief escort witwa Buneri warutinyise muri Israeli. Muzi ko imyuka mibi yaje zisinzira zananyamakirengesho. Muzi ko yera ku bayobozi, kandi ubundi umuyobozi ngiyo yiruka ngo abayobora barihuta, yihuta bakitonda, yitonda bakicara, yicara bakaryama, yaryama bagapfa. Gisubiremo, iyo umuyobozi yiruka abayoboye nabo barihuta barakunyine. Yavuga yareka kwiruka akihuta ati nta kirimo yiruka, natwe twitonde. Yibesha akitonda bati twicare, yibesha ngo yicare bakaryama, yibesha ngo aryame agasanga bapfuye. Uko niko tumeze muri uyu murimo w'Imana. Birashaka ko komanda n'ubundi afata iya mbere,
hakika ya Mungu. Abuneri nawe yari yasinziriye, ari ufite ijambo rya nyuma ryo kurinda shebuja. Dawidi araza n'umugaragu we banyura aho basinziriye, bagenda bareba bagera kuri Sawuli. Umugaragu aravuga ati Sawuli twamubonye urwaho umwanzi wawe, ndamuti kuri icumu rimwe rihure n'ubutaka sintera kabiri. Undi ati reka sinshobora kubangura icumu umuntu wasizwe amavuta. Ati cakora tumucaginge, uko hari igihe mutapfuye ngo murunduke ariko mwaracaginzwe. Uzabona abantu bahagaze ntibapfuye baracyari abarevera n'aba bishop n'abakuru b'abanyamasengesho ariko baracaginzwe, ntibazasezera kuko n'ibintu bamenyeye. Sizi uriya mugabo nibavuze ngo ati naje zimwe mu mihango nanayiyobora, hari ifunguro ryera nariyobora, ko mu yandi magambo ni kuko hari ukubarika abana n'ababarika, suko si byanditswe se byera. Ni ukuvuga ngo menyereza umwana ntugusoma mu migani gusa, inzira zacamwo zari ndasaza atarayivamo. Numara uvuga ko Yesu yakundaga abana kandi aravuga ngo ntibabacyahe. Hari ikindi numara ushekerere ba nyina na base babazanye asigaye baseke ubasengera. Hari ikindi gisabwa se nuva kuri uwo muhango utanga ifunguro ryera, wisomera ahantu horoshe mu rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto 11:23 ngo ijoro yagambaniwe ngo Yesu umutima arawumanyagura. Hari ikindi uco kibe kivuyeho umunsi wo gusengera abakozi, usome mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo ngo uwifuza umurimo w'ubwepiskopi ngo bashaka umurimo mwiza gusa ngo ibintu atagomba kuba afite ubisome n'ubwo utabifite. Mureke tubanze tuzamure Yesu. Tuzamure Yesu w'i Nazareti. Hallelujah. 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 Ego mudu mukayambwiye ngo akazi ukagiye gutangwa leta ishiraho amakondisiyo. Hari ico yita ngo ni profile. Umuntu uzakora kano kazi agomba kuba yarize aya mashuri, afite impamya bushobozi muri duruwa, yarakoze imyaka 5 mu bijanye n'ubucamanza. Si kuko akubaza icongereza n'igifaransa nakarusho, kuba ari inyangamugayo, atarafunzwe ngo akatirwe igihano cy'amezi 6. Isoza sikaza condition se, kuba yiteguye guhita akora akazi, kuba yemeye gusinya kontaro ijanye n'umushahara twamwemereye. Aho sama condition umuntu ufite ujujwe ngibyo nazi. Umwuka arambwira ngo yaba muri wa rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, abashaka kuba pasiteri bose bakagombye kubanza kuzuza ziriya condition. Kuba umugabo ufite umugore umwe, ushobora kutagira umwe, ugize umwe wemewe ariko ufite za petit forma, hari abandi bari hirya no hino, abo ntibabaho. Ngo nta munyarukoni, ngo nta kundi mpiya sizo dupfa kurya, nta condition zashizwe cyo gutuma pasiteri bitereka mu mwanya guta burakeye ngo umuntu abaye pasiteri, nta condition zabayeho. Hakika ya Mungu ngo ari umuntu uzi kukwigisha mu rugo rwiwe ngo adakijijwe vuba, umuntu azapfa gutera Haleluya 2 nuko haturiye Mungu baramuryamiye. Abagore bakongorera n'abasohotse ngo gituma atamugize pasiteri ngo kuriya ngo kumuryamira. Ninde wabwiye ko umuntu wese uzi kwigisha aba pasiteri? Ariko twabanje twazamura Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Condition yabazahabaga nta ntambara tuba dufite mu bayobozi. Umuntu utangira itorero ngo afite umusponsor gusa nuso yagufashije, yagufasha ugacuruza, yaguhaye $3,000 ugashinga iduka rya protect, yagutungishije wamara ukazutanga amaturo mu rusengero. Ni nawe ugiye Bwana sifiwe. Ariko twabanje tukazamura Yesu w'i Nazareti. Haleluya. Hallelujah. Barasinzira ngaruse kurisije ariko ndabacaginga. Uko umwuka arambwiye ngo abantu baracaginzwe, yamucaginze imitu 3 kandi bijanye n'umuhamagaro twese dufite. Icambere ngo yamucaginze agacuma k'amazi. Amazi si ikindi ni ijambo, kandi ijambo si ikindi si ukumenya kurivuga, si no kuriyoberwa, n'ukurigira. Naho citation ninde utabishoboye, umuntu utari kirage, utari kimeme, ufite ubwenge gusura amakuru ya Timoteyo byamunanira cyangwa ya Tito. Ngice kibazo rero
ikibazo yamucajinze agacuma k'amazi. Abantu bacajinzwe umwimerere w'ijambo, hahandi Yakobo yavuze ngo sukupfa kuryumva gusa, ahubwo ngo nugukora ibiziro jambo. Yambuye abavuga butumwa n'abakozi b'Imana gukurikiza ijambo, abasigira kurivuga. Icaka biri yamucajinze, bamucanjize bari babiri n'icumu yari yitwaje. Icumu n'intwaro. Pawulo agiye kwandika aravuga ngo mutware intwaro zose z'Imana, ngo nibwo muzamubasha guhagarara kuri wa munsi mubi, ngo mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mu ntwaro zirindwi yandikiye ab'Efeso hari 5 zo kwicunga n'2 zo gusheringa. Sinzi ko mubyumva. Abakoze igisirikare hari imbunda zo kurwana imbona nkubone umwegereye, hakaba n'imbunda zo kubanza kuwahamura aduye, nizo zo gusheringa. Izo ni za musada ariko bazita. Mu ntwaro z'umukristo harimo izo kwirinda, hakabamo nizo gusheringa. Izo kwirinda ni ziri 5 zibanza: ubutumwa bwiza aribwo buteguza, gukiranuka, agakiza, kwizera, ukuri. Izo nizo kwirinda. Ariko ijambo ry'Imana no gusengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga nizo gusheringa. Kubera ihe mpamvu ushobora kubwiriza ndaha umuntu akemera muri Amerika yabonye audio. Ushobora gusengera umuntu, kwigisha umuntu akananira, naje mu butayu akemera kandi tutari kurebana. Wasengera umugabo wawe wananiranye ukamwigisha, ugatumiza abakuru biwe mukakora baraza yo kumwigisha, bakava aho atemeye, akababesha ngo arakijijwe, bapfa kurenga agasubira kuke. Watumira sobukwe ngo akwigishize umukobwa ariwe mugore wawe, bakaza n'abasaza be bagasiga bamuhaniye bamwigishije, agasa n'uwemeye, ariko yasohoka bapfa gusohoka ingesa akazubura. Ariko waje mu butayu tibisaba guhamagara se n'abasaza be, kuko Imana iratabamuzaye n'abamureze. Iyo mbunda rero yitwa gusengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga ni intwari ikomeye cyane. Urasira umuntu umutegeranye, uba muri Afrika ukamurasira muri Amerika. Hatsifiwe sana. Niyo yindi mukristo yavuze ageze mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo yahinduye intwaro. Iyo yarerwanisha Paulo arahindura abona n'ubusa, ngo arwanisha yitwa ngo gusengesha umwuka mu buryo bwose bwo gusenga. Niriya Paulo yandikiye ab'Efeso. Asifiwe sana. Amwambura rero ijambo ry'Imana, amwaro intwaro. Icya gatatu yakoze ngo yaciye ku mwenda, afata igice kimwe cy'umwenda aragikeka. Uko abantu ntibakajorite mu masezerano, ariko nibishikaniwe. Abantu benshi n'ibimuga ntibacujuje uko Imana yabahamagaye siko bakimeze, hari ibyo batakaje. Asifiwe sana. Babitakaje nzira kuba mu mirengwe bagiye batakaza kugeza i Nairobi. Agace kari gasigaye bagataye hano hakurya ayo mwiki, aho umuntu yagiye gucururiza, aho abantu bakorera amanyanga nibo batakariza bimwe mu binyita Imana yarera bahaye. Sinzi ko byumvikanye we. Aho dukorera amakosa niyo dutakariza bimwe mu binyita Imana yaraduhaye. Twari umukwiro n'amanyanga twakoze, tuba dusigaje kimwe mu myambaro kuko twambara gakiza tukambara gukiranuka. Iyo utakaje gukiranuka uba utakaje kiraka kimwe cyo gukiranuka, uzuri kajorite. Ngo bagere hakurya barakomera batabunera we tibahamagara Sawuli. Nimwumva icyatumye badahamagara Sawuli. Imana igireba abanyamasengesho nibigihamagara, yemwe abibutse Uwiteka mwe, ntimugasinzire kandi ntimugatuze kandi ntimukamuhwemere kugeza igihe muzahindura Yerusalemu kubishimwe mu isi. Muzakurikire Dawidi ntiyahamagaye Sawuli, yahamagaye Abuneri kuko niwe wari umurinzi. Aramubwira ngo ukwiye gupfa, ngo ntiwarinze shobuja, ariko ngo haje kwitaba hitaba Sawuli. Ngo so ngo uvuze nk'umwana wanje ninde? Umwana wawe wamuhagurukije abasirikari 3,000. Abaye umwana kubera ko tutamufatishije. Iyo aduyi abonye bamurusha imbaraga akuzana ubushuti. Paulo ari mu prison agiye gufungirwa i Roma. Ageze mu nyanja ubwato bwagonze intasa. Umukuru w'abasirikare aravuga ngo bice imfungwa zose. Paulo aramubuza ati nta muntu ucika, ngo bagere imusozi. Kubera ko yatangaga service acanira abantu bari bagize imbeho. Igikururuka arico nzoka kiramuruma kimuri gikonje.
abantu batuye kuri ako karwa baravuga ngo Imana idacurwa kibera ntiyamwiciye mu mazi ariko arapfa. Adapfuye vuba baravuga ngo arapfa kinduse, ngo areke gupfa baravuga ngo n'Imana zatugendere mu shusho y'abantu. Niko abantu babaye. Asifiwe sana. Dawidi yaramaze kumucaginga, arakunda mwita umwana we, ariko ataramucaginga amwita umwanzi. Reka nkubwire, iyo umaze kwambara imbaraga z'Imana, habe n'abanyabiheko n'abanyabukorikori baragutinya, basa n'abagukunze kandi batagukunze kubera ko wabambuye ubutware. Kwa Yesu niho dufite ubutware tukagira n'ubushobozi. Iyo twibutse amagambo yose kuko Imana yatubwiye ku musaraba niho waturukira ibaha ngo twahanywereye amazi meza y'ubugingo. Asifiwe sana. Narivuze Mefibosheti niwe navugaga. Bwa bushuti bwa Dawidi na Yonatani. Arabaza ngo se ntawo. Kandi naratanga pastor ntiyabajije ngo se ntawo kwa Yonatani. Yarabajije ngo se ntawo kwa Sauli ngo mugirire neza ku bwa Yonatani. Ariko ndatangaye. Mu yandi magambo iryo jambo ntanzika rifite. Ntiyavuze ngo komoka kuri Sauli kandi barabanzi. Yashatse kwereka abantu bamukikije ko agifitiye Sauli urukundo, abari waheraho. Reka nkubwire, asifiwe sana, nushaka kugira ngo umenywe n'Imana kunda abanzi bawe. Iyo ni ibanga rikomeye, kunda umwanzi wawe niryo banga ryo kumenywa n'Imana. Baramubwira cyane si arahangaha umugaragu wawe umuhamagare, arugati siba ngwino nkubaze. Nta muntu wo kwayo na yuko kwa Sauli wasigaye ngo umugire neza ku bwa Yonatani. Yo atarakagabo kamwe kakamuga kene Yonatani kitwa Mefibosheti. Ati kandi tigatuye hafi, gatuye iriya mu mahaga Elodebari. Ati ku mugabo witwa Makiri. Yo ati mwene Misheli. Ati genda mukazane ngo bapfe kugashitaho ngaho. Asifiwe sana. Yagahaye ibintu bitanu nukuri kose kw'Imana. Asifiwe sana. Yaravuze ngo kuva none ngo kugarura imitungo yose ya Sauli ngo nabamukomokaho. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, wowe mugaragu wanje n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzanye muhingira. Cyo ni cya kabiri. Icya gatatu, mugarura imisozi yose y'inyarurembo nyigize yiwe. Asifiwe sana. Icya gatanu, icya kane, tazarira hirya yanje tuzajya turira ku meza imwe. Reka nkubwire, hatukuzwe iyo umaze kumenywa n'Imana barakaranga urukarango rukabahumurira mwemwe mukoze intoki hamwe muhurize ibiganza ku isahani no kumbehe. Abana ni mubafate kuko ni mufata abana mubiteho, abana ni mubiteho kuko abana nanje ndabagira nubwo bamaze kuba bakuru ariko babanje kuba abana. Ndetse narabyaye abana begeranye cyane b'indahekana kubaga narabaneze kandi ntibasakuza mu ikanisa sizifuza ngo bawe basakuze. Atukuzwe, ahimidiwe, asifiwe sana, atukuzwe. Icya gatanu, aravuga ngo ushire impumu tuze uhumure ugeze mu biganza by'umwana wa Isiraheli. Ndeka nkubwire mwene data, asifiwe, numara kumenywa n'Imana izakubwira ibintu bitanu. Izakubwira ngo ibyawe byanyazwe, amasezerano yawe utarucibuka, abantu batakirota kandi baragiraga inzozi. Asifiwe sana. Abantu batakigira ibyishimo kandi barabigiraga muzabigarurirwa. Kubera iki? Ni mubisaba kubera ko muzwi n'Imana. Hari umugabo witwa Abededom nawe ngo yemenywe n'Imana. Ndi kubabwira abantu bari mu kaga nkako nawe urimo cyangwa utanarimo, wowe uranakomeye kurutabo. Ako kagabo nta kindi kari ngo kari gafite abahungu benshi ariko bose ngo bazabatirana amapantaro kubera ubukene. Ariko iyo abantu bakennye uzuyoberwa umwenda nyirawo. Kuri abana bose iyo sakeni baza bambara ipantaro imwe batanganya na nimero, ikirato kikaba kimwe. Bagira Imana wese agapatara bakajya bagakaburanya wakabona n'uyungu ukagira ngo yaguza agasanake. Naho n'ubukene. Isanduku isezerano imaze gutahuka ngo bagiye kwitega n'ingabo nyinshi, uza ngo ashaka kuramira inka yari sikiye yiheze
Imana iramubwira ngo ninde wakubwiye ko aho nicaye ingendamirwa n'ibiganza by'abantu yewe gica agwa aho ngaho. Dawidi aravuga ati turashize, mushaka umugabo w'umukene ufite abahungu bakinduka, wenda hazagenda bapfa umuhonyo umwe naho ufite nyakamwe gararira umunsi umwe. Bati nta kandi kagabo hari umugabo hano wishwe n'ubukene kandi afite abahungu n'ubundi ntacyo bari bamumariye, niba namuvena imbere ariko kubabazwa nuko atabashingiye. Bati hari akagabo kitwa BDD mukaraha ngaha ni muyijane iyo sanduko. Bati wa mugani ako katazwe, reka nkubwire tuzwe n'abantu, ariko nimba usenga Imana uzwi n'Imana, kandi uzwi n'Imana arabutwa n'uzwi n'abantu. Hari gushobora kuba usuzuguritse mu bantu ariko n'izina ryawe nimba hantu riri, kuko Imana yaruta abantu. Bararimanuye bati tuzanye n'usanduku isezerana. Ntiyavugaga kuko abasikoti bari baherekeje usanduku bari bakomeye. Ndati ni muyinjize ngo yamaze amezi aya 3 gusa ibintu ngo birahinduka. Imurebe namwe imirima yera mu mezi 3, inkazi byara kandi ari amezi 9, intama n'ibindi. Babwiye Sawuli ati, babwiye Dawidi ati kintu byaracitse. Abededomu ubu yaragwiririwe si ibintu. Reka nkubwire ni ukuri hari abantu tuzi bari bafite ubuzima bubi. Hari abagabo bagiraga inka bazaga baza gushingira abana babo bafite inkimwe igihe cyose, bene babo bakabashumbusha. Hari abagabo bashatse ku nka zishumbushanyo, ariko uyu munsi bafite amazu muri Amerika, bafite amafaranga i Kigali n'ahandi henshi, ariko barabakena. Upfa kuba gusa utaratakaje ibyiringiro n'icizere. Uri uracari mu butaka no muri limiti Imana yishimira iracyakuzamura nimba utarataye amasezerano y'Imana. Ibintu ngo bigenda neza, amenywa n'Imana kandi ari mu rwihisho, ibyiwe bigenda neza. Reka soze ku bandi babiri zaba maze kuvuga kumenywa n'Imana kandi uri mu gihe kibi. Yona ari mu nda y'urufi yamenywe n'Imana. Ndimo nihuta nzasoze, asifiwe sana. Amaze kwanga kuja Ninewe ngo akatisha ihoro ryo kujita Rushishi, amakuru maremare sinyatindamo, amirwa n'ifi. Ikintu cyatumye Yona arokoka, reka nkibabwire nimwumve kino kintu. Umuhengero bamwishe muri bwa bwato bwari mutwaye kubera ngo Yona yararimo. Bafata ibintu babijugunya mu mazi ngo barebe kuko ubwato bworoherwa, tibzakunda. Batakambira Imana ziwabo, tibzakunda. Umusare mukuru avuga atari kuya muntu wicaye hariya utari no gusenga Imana yiwabo, kuko bumvaga nawe afite iziwabo. Ntiyari bazi ko afite Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Batuye muntu agiye gupfa atazi n'amakuru, nabyuke n'abatakambira Imana yiwabo. Duhuze n'iyi miworogo natwe dufite Imana nyinshi, turebe imwe muri izo ngizo yakumva. Reka nkubwire Imana nyinshi ufite ntizishobora kumva. Humva gusa Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo nifite amatwi yo kumva. Atukuzwe Baba wa mbinguni. Baramubyusta batese bamubaje ngo se urinde urajahe ukora muri moki. Dore ko yasubishe yaravuze ngo ndumuheburayo, ngo kandi wuha ngo Imana yaremye ngo inyanja ngo ikarema n'ubutaka. Nimwumve igisobanuro kiraho papa, banza wumve igisobanuro kiraho ngaho. Ntiyigeze avuga ngo uri Imana yaremye ijuru n'isi, oya yaravuze ngo waremye inyanja iyi tugiye kurimbukiramo, ari kurema n'ubutaka dushobora gukiriraho, harimo amasezerano. Nimureke utundi mukurikire hano, timukaze muje mutundi tundu turi hano mu ijambo ry'Imana. Uyu mwanya ntuzagaruka, ejo nzasoza. Nimwumve kino kintu. Ntiyavuze ngo Imana yaremye ijuru n'isi, ni nako yaremye inyanja irema n'ubutaka. Ryari isengesho riri mu muhigo rivuga ngo wari mu butaka nyine umuhengero ugiye kutumariramo, ari kurema n'ubutaka ari hakurya tugomba gukirira. Nimwumve kino kintu. N'iki Imana yavuze, ariko igikomeye cyatumye imukiza. Baramubaje ati none se dukora iki? Aravuga ngo mumfate
ngo mujugunye mu mazi, ngo aya mazi ngo ntiyongera kwihinduriza. Reka nkubwire icyara papa, umwanzuro ufata ku buzima bwawe niwo utuma Imana ikumenya. Ntiyaririye amagara yiwe ngo avuge ngo none ngo murebe ukuntu babigenza ngo tube nk'abasoza ubwato turebe. Yaravuze ngo igisubizo kirahari, ni jewe nyirabayazana. Ariko nubwo ndiye nyirabayazana, ndi umuheburayo wubaha Imana. Aya mazi dushiriyemo ndabizi ko ari Imana yaremye. Ubu butaka muri umusoza ngo mugereho ndabizi ko ari Imana yaburemye. Kubera ko ari biremye byombi, hari igisubizo. Ndabarokora jewe mumfate mwebwe muri aya mazi ntimumbabarire. Reka nkubwire ibibazo nimba ari wowe biteye, hagarara winage mu mazi ukize rubanda. Hari abantu bishe amatorero bayagatiye bayahambiriye, ariko nushaka kumenywa n'Imana nukuvuga ngo icyatumye itorero rizingama nimba ari jewe nyirabayazana. Kandi itorero ntirizingama gusa n'abapfumu n'abakonikoni, habe rizingamwa habe n'imiyorere mibi n'imitekerereze mibi y'abayobozi irarizingazinga. Nimba ari ufite iryo fundo niwemera bakunage mu mazi, kandi kukunaga mu mazi si ibindi bisobanuro, nuko wemera ukareka amafuti ukareka umurimo w'Imana ugatera imbere. Nico cyatumye Yona Imana imukiza. Icya mbere yaremeye ngo nemera Imana. Icya kabiri ni je uteye ibyago. Icya gatatu ni mujugunye mwebwe mukire. Imana iravuga ngo uyu muhungu nubwo yantengushye ariko azi ko ndi Imana y'Abaheburayo. Icya kabiri azi neza ko aya mazi yihindurije nayamukiza. Icya gatatu atanze igisubizo cyo kwiyanga ngo akize rubanda bari muri bwa bwato. Uyu muhungu ntaca kibaye, ntacu uzaba numara kuvuga ukomeze. Niwe yemeza ukomeze ntacu uzaba. Imana izagushingira kugira ngo ikuzamure. Imana imenya bene abo ngabo. Yo Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Amen. Dushake turekera abo ngabo. Ijambo rya mbere twujye kumenywa n'Imana turarivuze. Irya kabiri mubisabiye mubyingingiye kandi mushima. Twavuze ngo kwinginga no gushima tuzabivuga ejo. Mubisabiye mubisengeye mu yandi magambo, sinkibitinzeho rwose. Bisa nkaho ibisubizo byose by'amasezerano y'Imana biba mu biganza by'abantu basenga. Ico mucumve neza, uko niko kuri kw'Imana. Ibihangange byose zo mu ijuru ngo sabubatse amazu, aho buso ngo n'abantu bazi ko nyuma y'ubu bugingo ngo hari ubundi.